The working president of the Khnam National Awakening Movement, Thomas Pasa, has challenged the recent claims made by the Khasi Hills Autonomous District Council regarding the number of toll gates in the Khasi Hills, citing findings from a Right to Information report. Addressing the media today, Thomas Pasa revealed that according to the RTI response, there are a total of 35 toll gates under the KHADC's jurisdiction, 25 under the Forest Department and 10 under the Trade Department. He highlighted that 19 of these gates are located in Ribhoi district alone. Raising concerns over transparency, Thomas Pasa questioned why the Trade Department was allowed to set up toll gates without open tendering, alleging that contracts are awarded to a select few individuals, including 5 from Ribhoi. Tiada kalian kajongi hak aku tarik jom naimi arjar aku san. Ngirayo ya kajubab jom ka RTI ka bangi file ang tiap okay GDC. Badi kani kam dei ka batamai kam bangi sepetem supaya ba manus nang hilia. Manus nang hilia ada isi ka jom jom. Bantip dia ka sisa. Man hakane ka arho tu jom naimi ru ngirayo ini ka RTI reply ba ka jubab kono ka masai ma. Nakaliang jom PIO jom ka GDC ulah pentip ba nakaliang jom forest ka council ka dan kumba arhusan tili kige ban nakaliang jong Trade Department made kidon siho tili ta kige kiba ka desa kausul pendia total along by khandreu ba siho arhundreu tili ka arhusan ban siho lai pusan tili kita kige jong desa kausul ka desa kausul kala pendia ban nakini ki lai pusan tili ki arhusan tili kidon bay Alpuar kakadai tadi kita nak betah apa Ribhoi district angke. Jadi ni kita jumpa tu bang iyo nak kalian ngajongi. But kabadai gate tu kini ki Trade Department. Ki badai totally ni nak kalian ngajongi district council kalau IY ki berusimat. But karukom IY rukam dia garanti bahawa data open tender apa kod ke bersuma. Handai lasu application yang ikat tu kat ni ngut ki beri ubat. Nakaliang ka council kala alot ya kini ki gate cuma Trade Department ki badan total totally but nakini totally santali kini ki gate kita tak pok Ribhoi district pada pipi nakaliang kajongi ka komunika RTI ka bangilap iyo iba hu arja upusan ki gate ka jingbun tam ka deho arja upusan mana tu aja khandai arpo arter ni rayawat but ki gate kidan ki arpo arli kidan ki badan dan kisnam badan arpo sautli mentau senam jong arja urusan pada gate kidan di babon tam kita pada urusan teli jong ka forest bat jong Trade Department pada kini kisnam di berada ki gate jong ka Trade Department kidan prateli kita di mentau arja urusan pada kila poisa ka sikhau teli kani ka de ka jing batai kat kum ka RTI beting kam de ka balik sing shu thau mangi but kini ki gate ki babon ni kum ba ngal pentip mene kidan kada ka location jong ka gate kadan ban ngal pandu ga jing thu jo ge ba pibu ge ban le ayu de ki babu ni kita nak pori bai ba kita ni bodan kuma di har hamolon da siang yam hayong khuli nang ta de kita rup kiba don syaki ini ki bental singim jong kenika industrial area ru kita hang tu kita ni gate ki badan pori bai bara southwest su kadan ngam baka bon han chati bara west Khasi Hills su kadan bara po east Khasi Hills su tip angke po moyong until idan hi te in total pada ini gate long by total but 3 but forest ki poisa po like something gate pada sekarang bu so ba incumulity ba kini baru ada kalian ka discouncil kinsim kya ko mo ba pol ya dami i ka statement ba kita tentang lightly kita ki gate apa Ribhoi district tengi simba le si kali ka bakal akan nila bakal pa iba maka RTI kam ang kumta ka RTI gari ka dokumen ka barang legal dokumen ka bamde mla bantau but ka don hang dia khabat ka jongi but ka jing sisai ko ang ba Ribhoi kam dei tang lightly ki gate pina kaliang ka jongi hoi na basdang nomor ba kat kung gijikula ma bargi gi pai bahi kat kung gijikula don na ka man balik sinang di sakma ka district council dan pair kan long sisa ta kasti banyada ya ka jik beri ka jongi
but handling in the UI pada kini gitu man tam ngubong mana lada nakaliang jong dong extend jong isi jong council unong don tang lai tili higit kata thau sa kada ba kim dei ki continue ba sisha kim dei continue ba sisha mar ba ka RTI ka batai dok khmoi pada dia nakaliang ga jong ngin la ban kodokti ya ka function jong ka council kadai ka council ban masong thu dala di da kanu ga lentingin penba ngin penmiat ya kalau kontrakam dari jongki swa but penba penmiat pada ya kontrakam juga KHDC borok hoye. Thomas Pasa further stated that toll gates have been set up across all districts of the Khasi Hills, with the highest concentration in Ribhoi and others in West and Southwest Khasi Hills. He expressed concern over the sharp increase in the number of such gates in the past 2 to 3 years, calling into question the intent behind their proliferation. Sepangkali ka root no pi kababon hi ha benda pe ha ri hasi bro koi kababon ni kini ka bhai kababon ni to ni te kala panong kali pi kala bakali ka commercial route baka ya connect baka with state ne kai ni ngatai ka jengkali ka pi kali ka ba dai tam marwa ka Ribhoi district ka entry ba rung lut sini sebut na tak tahu ki bun gate ba hapo Ribhoi pinong na ki santli ki gate ada sport ki gate jong ka trade department santli kin tanda Ribhoi te ka kadon ka daw ba kilong ta na marmanang tu ki wanut ki kali baro ka let's say ka jinglum ka khambon but da borong ni pe kini kiri na no ba ki lum ma e nga so la ma wa nganong kren ya sibon tli gen henry kawai na ki gate ki bodo nang thia po industrial area jong forest jing tip ki jong ki dan wa mensua ka jing lum khajana nang tu ka long bet ba do na tam lai ko hajar aka stio makadan ka jing lum ko bian nang thina po agi khadam thia po industrial area miam kene ka jubak pa de ka bang yo san phoi hajar lai spat ka hasi benai de ong le se ka jing lum ta ka do na ba mensua lai po hajar tingka aka stio mendapat santuy hajar lai spat ka akasi benai tingi so tu ba kini ki jingdon jong ki git ki harap ya dari council dan ya harap ya ki katto kat dengot ibrio betari dak jengli ba ka dari council ka haban coba nomor ba kemudian ong me hoy dari council karon ka bor dan bo ya cek git dan kadang ka provision ban kembali khamtam be ban cek ya ki klau ki tak ki jongi ya ki mar klau ki jongi de ka ba kongsan pat de kini gigit ki contribute na ya ka revenue juga ki HDC ka ta de jengkeli ka ba ni happy ban de pet binya nang ni sekaman maka ba pau kini dor ki ba mentai de sinam nam tharai ba ki yarap sibon ya council hoy mo mala hoy sibon de ka council ka fix di kare ma lima ka work order ter ma ka de ha ki work order ki ko isla kare he ko mo ang ai pi mene kini ki jinglum ki lo active ba men balik kami kita kitrok serban siapa kitrok ini banyak mi mak kim dai kali ki barat ki baria ki ya mi mi ti ba shaktar ni kitrok kita ada ngaso thu ya so kya ka ki haba ki shalum na ki khan re utri khadap sinya ke kadon ka khata ya kambat kambo ai ki mar bare kamit ki bun em itu kador bala bo konsul mano baca ki mano baca kajing kali ke kata ma bong kamba pawi bala pentip ini ke daga kiseng tu kitrok coba kita musim aspa dan musim laispa dan musim sansma ya kamlong uniform kan ka re bahkan ni ka bagi sim ka day inline ba ka ai ka ba ka disang disang tu ba tharu intik ya kada ni nei ko mo ka disang tu ha ka ai ya ka mo ka kadon ni ka re ka ba ye hab iban but ni ba normal ba ka ka men mi punyong te ngimla ban sisanya ba adon ni ba jing but kenti ka ba tha ka ni